Još od 1989. godine u Laktašima uspješno posluje firma Bravarija Pile. Riječ je o porodičnoj kompaniji koja se isprofilisala u izgradnji različitih čeličnih konstrukcija, građevinskoj bravariji te izradi suncobrana, a zahvaljujući kvaliteti svojih proizvoda vrlo brzo je postala konkurentna i na zahtjevnom inostranom tržištu. Kako bi pratila tržišne trendove, ali i zadovoljila sve strožije standarde, izvršena je digitalizacija proizvodnje. Nije zanemarena ni energetska efikasnost, pa se ova kompanija može pohvaliti i vlastitom proizvodnjom električne energije putem fotonaponskih ćelija instaliranih na krovovima proizvodnih hala. Mi smo i prije inicijative UNDP-a posvećivali veliku pažnju smanjenju energetske zavisnosti. Tako da smo rado prihvatili izazov dekarbonizacije i to na način da izvršimo promjenu našeg sistema grijanja i hlađenja. Do sada smo za grijanje naših hala koristili lož ulje, koje je veliki zagađivač životne sredine, a također i skup energent sa vrlo nestabilnom cijenom. Projekat podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora, kojeg provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, a finansira Švedska, obezbijedio je stručnu pomoć. Napravljena je procjena gubitka energije i potencijala za prelaz na druge vrste snabdijevanja energijom, što je u konačnici rezultiralo projektom izgradnje novog centralnog toplotno-rashladnog postrojenja. Izvršili smo potpunu rekonstrukciju kotlovnice, a korištenjem sistema toplotnih pumpi umjesto lož ulja za potrebe zagrijavanja objekta, emisije gasova staklene bašte su gotovo svedene na nulu. Automatizovanim rješenjima postigli smo manju potrošnju energije, a kroz iskorištenje tzv. Otpadnih energija ostvarili smo dodatnu uštedu. Dosadašnje emisije CO2 uz korištenje lakog lož ulja i električne energije za potrebe zagrijavanja objekata iznosile su oko 200 tona godišnje, a sa prelaskom na novi sistem ostvarilo bi se smanjenje emisije i do 90%. Novi sistem grijanja i hlađenja će koristiti samo električnu energiju, a s obzirom na već izgrađenu vlastitu solarnu elektranu, predstavljat će prilično energetski nezavisan i zatvoren sistem. Kroz ovaj projekat, kompanija Bravarija Pile će smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 225 tona CO2 i time na konkretan način pomoći u dekarbonizaciji Bosne i Hercegovine.